أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم. Albatta biz Kur'an'da Kadir Keçesi düşürdük. Sen bilesinbi Kadir Keçesi emne ekenini? Kadir Keçesi 1000 aydan jakşyraak. Al keçesi ferişte jana ruh düşöt. Allah'ın izni menen ar bir işte alıp düşöt. Jana al tünü salamatlık, tınçlık bolup taң atkanga çeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Ta'ala'nın tawfiqi menen Ramazanda mına 20'dan köpünü karbap koyduk. 22 gün, 23 gün boldu. Ramazandın akırgı aşarasına turabız. Bol akırgı Ramazandın 10 günü Ramazandın kaymağı, Ramazandın hulasası, kaymağı en negizgi ibadat uşul akırgı 10 günde bolot. Allah Subhanahu wa Ta'ala bol Ramazan ayını bizge öte çoğun nemat kılıp bergen büt ibadatlar toktop koygan. İbadattın büt bары köpçüldüğü Allah'a jakın kılatıgan neselerin bardығы ibadatlar uşul ayda bolot. Uşul ayda oroza karmayбыз, uşul ayda tarawih okuyбыз, uşul ayda Kur'an okuyбыз, uşul ayda etikafga oturabыз. Büt bары ibadatlardı Allah Subhanahu wa Ta'ala uşul ayga baylanıştırgan. Bul ıygay az kaldı Allah Subhanahu wa Ta'ala kadırlaganga, tuğa paydalanganга maňa da baruza tawfik bersin. Bir juma kaldı, bir jumadan keyingi Ramazanga kim bar, kim jok, kanday ahval bolat Allah bilet. Oşonduktan bul öte jakşı saatlar, öte jakşı wagtlar. Bugünkü sabagыбыз balдар Laylatul Qadr keçesi boyunca bolat inşallah. Qadr süresi boyunca. Sebep bul aydın uşul künnöre teşeli bolgonduktan Kur'an-ı Kerim'den uşul ayatты tandadık, süreni tandadık. Bul Qadr süresi Kur'an-ı Kerim'deki 97. süre. Mekki sürelerge giret. Mekke süreleri aytkanbыз 86 je 85 süre bul Mekke süresi bolop biret. Kalgan süreler Madiyani süre bolop biret. Süreler. Oşol Qadr keçesi, Qadr ayatı dagın bul Mekke ayatlara düşkön ayatlardan turat, sürelerden turat, 5 ayattan turat. Kıska, cami, mani süre. Allah Subhanahu wa Ta'ala bu süreni Qadr dep atagan sebebi dagın bu jerde inna anzalnahu fi leyletil qadr. Qadr degen söz var. Oşonun üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala süreni Qadr süresi dep atagan. Bu sürenin tuş sebebi balдар. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bani İsrail bizden aldığını kavimlerden okuyasını aytat. Bani İsrail'de bir abid insan var edi. Abid, zahid. Gündüzü oroza karmaydı. Keçesi ibadat kılat, cihat da kılat. Cihat da kılat, orozda karmaydı, tünümen ibadat kılat. Oşontip 80 yıl ibadat kılat Allah'a. 80 yıl ibadat kılganda, uşul okuyan aytkanda sahabalar aytat, ya Resulallah, bizde ança vakt yok deydi. Bizim ömrümüz 60 men 70'in ortasında. Biz onçalık ibadat kıla albayбыз dep ökünüp kalışat. Bizde ibadat kılganga mümkünçülük azırak bolup kalıptır. Alarda köp eken degen bir suroo payda bolat. Oşol uçurda Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inna anzalnahu fi leyletil qadr dep Qadr suresini düşürgün. Bir rivayet şunday. İkinci bir rivayatta ulamalar aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü yüreginde Peygamber'e oy kelgen deydi. Men ümmetümdün jaşı buga jetpese 15-20 yaşa çeyin balagat jaşı bolsa, andan keyin kararlılık bolsa 80 jil kim ibadat kıla albayt, mümkünçülük jetpeyt degen Peygamberimiz oy kelgende Peygamberimiz Allah Subhanahu wa Ta'ala belek kılıp oşol Qadr süresini bergen deydi. Kıskası oşol Bani İsrail'deki bir adam 80 yıl cihat kılat, gündüzü keçinde ibadat kılat, Allah'a jakındayım, Allah'ın talamı degen okuyan aytkanda sahabalar ve Peygamberimiz aytkandan keyin Allah Subhanahu wa Ta'ala belek kılıp bu ümmetike oşunu bergen.
Ошон үчүн бул үммөткө берилген белек. Бул сүрө, бул кеше, бул түн ушул үммөтү Мухаммаддын хусусияты. Башка үммөткө берилген эмес. Бул Кадыр сүрөсүнүн түшүүнүн себеби. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Албетте биз Кур'ани Керимди лейлатил кадр, Кадыр кечеси же Кадыр түнү түшүрдүк дейт. Кур'ани Керим балдар Аллах субханаху ва тааладан берген эң акыркы китеби. Эң кызык нерсе, асмандан түшкөн китептердин бүт баары Рамазанда түшкөн. Таурат, Инжил, Забур, Ибрахим алейхиссалам сахифасы бүт баары Рамазанда түшкөн. Акыркы китеп Кур'ани Керим дагы Рамазанда түшкөн. Ошон үчүн бул Рамазан айы илимдин айы, Рамазан айы вахийнин айы, Рамазан айы Кур'андын айы. Аллахтын китептерин бүт бардыгы Аллах субханаху ва таала ушул Рамазанда түшүргөн. Ошон үчүн Кур'ани Керим дагы акыркы түшкөн, Лейлатул Кадрда түшкөн Кур'ан дагы мына ушул Рамазан айында түшкөн. Аллах субханаху ва таала эң акыркы пайгамбарына, эң акыркы китебини эң ыйык жерде түшүргөн. Ыйык убакытта түшүргөн ал Кур'ани Керим. Пайгамбарлардын эң афзали имамул анбия, имамул мурсалин, саййидина ва хабибина ва маулана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз бүт пайгамбарлар имамы. Пайгамбар келгенден кийин башка эч ким келбейт. Себеби имам келгенден кийин башка адам имам боло албайт. Имамул анбия, пайгамбар келди, ла набия ба'да. Пайгамбар келбейт. Акыркы Кур'ани Керим, акыркы китеп, эми китеп келбейт. Ошол асмандан канча китеп түшкөн болсо, бүт баарынын мазмуну, бардыгын өз ичине камтыган китеп Кур'ани Керим болот. Ошол Кур'андын бүт бардыгынын куласасы Фатиха сүрөсү болот. Ошон үчүн Кур'ани Керимде Фатиха сүрөсүн Кур'анул Азим деген. Саба масани ва Кур'анул Азим. Бул Кур'анул Азим Фатиха сүрөсү. Кур'андын бүт магызы, бүт топтом жыйнагы Аллах субханаху ва таала Фатиха топтоп койгон. Демек Кур'ани Керим жөнөкөй китеп эмес, Аллах субханаху ва таала тандап, эң акыркы өзүнүн сүйүктүү пендесине эң ыйык күндө берген. Жана эң жакшы көргөн үммөтүнө берген. Биз үммөтү Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга берилген чоң неамат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, экинчиси Кур'ани Керим. Эң чоң неамат. Пайгамбарыбызга үммөттө болдук, Кур'андын дагы ахли болдук. Ахли Кур'ан. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бизге кайрылып айтып атат: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Биз буну Кадыр түнү түшүрдүк. Кадыр кечеси Куранды түшүрдүк дейт. Жерде инна анзалнаху деп иснат Аллах таалага айтат. Биз түшүрдүк деп. Буну айткандын себеби балдар бул тазима ва ташрифа дил Кур'анил Керим. Пайгамбар жаңы келгенде Курайш эли, кафирлар Куранды сенин алып келген эмессиң. Бул сыйкыр, бул жалган, токуп алгансың деген ар түрлүү шылтоолорду айтып пайгамбарыбыз башын ортот эле. Пайгамбарыбызга жамандык кылат эле. Аллах субханаху ва таала ошолорго рат кылып, рат кылып туруп такит менен инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Аны сен жазган жоксуң, алып келген жоксуң, сен адашкан жоксуң, аны биз түшүрдүк деп атат. Албетте аны биз түшүрдүк деп атат. Демек Кур'андын сахиби, Кур'ан каламуллах, Аллах түшүргөн аны. Аны Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алып келген. Ала калбик. Пайгамбарыбыздын калыбына алып келген Кур'ани Керим Аллахтын тараптан түшкөн. Демек Кур'анда Аллах таалам эки бетте сыпатын айтып атат. Азаматтын биринчисине Аллах мен түшүргөнмүн деп айтып атат. Аллахтын тараптан түшкөн. Экинчиси инна анзалнаху замир балдар. Замир маржасы жок. Биз Кур'ан түшүргөн жокпуз дебеди Кур'ан Аллах таала. Биз аны түшүргөн жокпуз деди. Аны деп атат. Эмнеге уламалар замир колдонду десе, аны себебин уламалар айтат. Кур'ани Керим машхур болгон себептүү. Кур'анды бүт бардыгы билет, машхур, анын даражасы бийик болгон себептүү. Берде аны аташты кажети жок эле. Ошон үчүн инна анзалнаху биз аны түшүрдүк деп атат. Демек Кур'андын экинчи тазими Аллах субханаху ва таала буну Кур'андын чыныгы китеп экендигини мусулмандар эмес, кафирлар да билет эле. Ошон үчүн инна анзалнаху деп Аллага да ишара кылып, ал китепти биз түшүрдүк. Биз түшүрдүк аны, Алла таала мен түшүрдүм деп өзү айтып атат. Үчүнчү шарафаты фи лейлатил кадр. Кадыр кечеси, Кадыр түнү аны биз түшүрдүк деп атат. Демек ушул аятта Аллах субханаху ва таала Кур'андын 3 фазилетин айтып атат. Биринчиси Аллахтын каламы, Аллах субханаху ва таала өзү түшүргөн. Экинчиси аны атын атабастан тазиман не кылды, замир менен зикир кылып атат. Аны бардыгы билген үчүн. Үчүнчүсү аны Кадыр кечеси, ыйык кечеде, ыйык түнү түшүрдүк деп Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Кадыр деген эмне дегени балдар? Кадыр түн деген эмне дегени? Кадыр деген сөз араб тилинде көп маани билдирет балдар.
Бирок уламалар көпчүлүк эки маанасını көбүрөөк айтышат. Бир маанасы кадыр дегенде кадыр бактуу деген сөз. Кыргыз тилинде да кадыр бактуу деп айтылат. Кадыр бактуу, шарафаттуу, ыйык деген маанини билдирет. Inna anzalnahu fi laylatil qadr degeni biz kadir bактуу түнү, kadir bактуу түнү, ыйык түнү, улуу түнү кечеси biz түшүрдүк деген маанасы бар. Экинчи маанасы кадырдын бул такдир деген маанасы бар. Kadir, takdir деген söz var. Takdirga işenu деген var. Amantu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir vel kadari hayrihi ve şerrihi min Allah. Şol kadar деген ошол. Takdir деген manası da var. Demek bunun iki manası teң туура балдар, эки манасын тең уламалар алышкан. Inna anzalnahu fi laylatil qadr degenden билинди. Бул кадыр кечеси, ыйык кече. Ыйык түн. Ошон үчүн уламалар айтат, эмнеге ыйык десе Куранда өзү айтып атат, Лайлатул qadri хайрун мин алфи шахр. Бул 1000 жылдан 1000 айдан жакшыраак деп Куранда өзү фазилетин айтып атат. Андан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Мен кама лайлатул qadr иманан махтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Kim iman менен, ихлас менен Лайлатул qadrда ибадат кылса, Аллах Таалам алдыңкы күнөөлөрүнү кечирет деген. Андан сырткары фазилеттери көп. Демек кадыр дегенден билинди, бул кадырлуу кече. Бул кеченин кадыр баркы бар балдар. Бул кече бизге гана берилген, башка эч кимге берилген эмес. Түшүнүңөрбү? Уламалардын ичинде Шейх Абу Бакр Ал-Баррах деген бир алым айтат. Ал киши кадыр деп аталып калышынын себеби бир пенде дейт, күнөөкөр болсо дейт. Ал ошол Лайлатул qadr күнү ибадат кылса, ихлас менен ибадат кылса, 1000 жыл 1000 айдын соогун алып, бир түндө эле Аллахтын астында кадыр бактуу болуп калат дейт. Bir күндө эле Аллахтын астында кадыр бактуу болуп каласың. Күнөөкөр адамбыз барбыз, күнөөбүз толтура, күнөөдөн тооба кылып, бир түн Аллах үчүн жалынып, жалбарып, Кудайдан сурап койсоң, Аллах субханаху ва таала ошол бир түндүн берекети менен сени кадыр бактуу кылат дейт. Ошон үчүн Лайлатул qadr, бул кадыры бактуу кеше, ал күнү ибадат кылган адам Аллахтын астында кадырлуу, бактуу болот, даражалуу болот, шарафаттуу болот деген сөз. Экинчи манасы тагдыр. Тагдыр манасы да бар балдар. Кур'ан-ы Керимде билет, Духан сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала ушул эле аятты Духан сүрөсүндө башкача кылып баяндайт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. Bu Duhan suresi. Duhan suresinde de Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi leyletin mübareke. Biz Kur'an-ı Kerim'de berekeli tünü düşürgönbüz deydi. Berekeli günü düşürgönbüz. İnna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Al günü her bir iş çeçilet. Her bir Allah'ın buyruğu çeçilip işe açat. Amran min indina inna kunna mursilin. Sadakallahu azim. Buna uşul ayattan ulamalar aytat inna anzalnahu fi leyle mübareke degenden murat dağın Laylatul qadr deydi. Uşul kadir gecesi deydi. Cumhur mufassirinler kadir gecesi deydi. İkinci bir kavul var. İkinci cemaat mufassirinlerden Leyle mübareke bu Şab-ı Baraat. Yani nisf-i Şaban. Şaban'ın 15. günü deşken kavul da var. Düşünüyorlar emin ne olur? Oşul Şaban'ın 15'inde de olsa Ramazan'ın Laylatul qadr tünü Allah subhanahu wa ta'ala bir yıldık takdiri cezat. İnna anzalnahu fi leyle mübarek inna kunna munzirin fiha yufraku kullu emrin hakim. Her bir iş o günü çeçilet. Takdirga aylanat. Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat eken? Uşul Kur'an-ı Kerim uşul günü takdir yazat. Bu Ramazan'dan keyingi Ramazan'a çeyingi takdir yazılat. Her bir adamın takdiri kim kanday ikilikке жетишет, kim üylönöt, kim ölöt, kim törölöt, kim жок болот, kim байып кетет, kim kedей болот, kim bankrot болот, ne болот? Бүт барыны Allah subhanahu wa ta'ala ушул айда жазат. Takdirdi işke aşırat. Düşünüyorlar mı? Onun için bu ay takdir keçesi деген manası takdir adam balasının takdiri dünyadaki takdirin bardığını Allah subhanahu wa ta'ala uşul tünü keçet, uşul günü işke aşırat деген söz. Anda ulamalar aytat, iki kol bolğondu tatbiq kılıp ulamalar aytat, negezi takdirdin hükümü başlalışı balдар nisf-i Şaban'da başlalat deydi. Nisf-i Şaban'da icmalan Allah subhanahu wa ta'ala periştelerge hükümünü beret deydi. Oşonu bir tafsil ar birine tapşıratırsan keşe al Laylatul qadr, qadr tünü bolat deydi. Qadr günü gelgende ar bir periştenin Allah Ta'ala muakkal periştelerini işini dayandırıp jiberet.
Sen bunu kılasın, sen bunu kılasın dep. Sebebi tekvinin umur. Umuru tekviniyaga Allah subhanahu wa ta'ala bir mahluk yaratkan, hani ferişte de aytılat. El melaika. Alar biz körбөгөн, biz bilbеген işlerdi Allah atkarat. Oşol işlerde taqdirdi atkaruçu feriştelerde Allah subhanahu wa ta'ala taqdirini, alan balası taqdirini oşol feriştelerge beret. Oşolor ne kılat? Taqdir işke aşırat deydi. Oşol üçün Allah subhanahu wa ta'ala bu keçeni taqdir keçesi dep atagan deydi. Demek taqdir keçesi boluşu da hak. Bundağı mufassirinlerin kavlu cumhurunun kadir barttu keçe boluşu dağın hak. Demek bu jönököy gün emes, dua kılatıgan gün. Özünün taqdirine salım koşadırgan gün, taqdirini keçedirgan gün, Allah'tan soraydırgan gün. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala inna enzelnahu fi leyletil qadr deydi. Elbette biz onu düşürdük, kadir keçesi deydi. Ayaktan düştü degen söz turat. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Levhul Mahfuz'dan asman dünyasına düşürgen. Levhul Mahfuz'dan asman dünyasına düşkön. Daf'atan vahide ulamalar aytar. Bir düşüşte düşkön. Andan keyin 23 yılın aralığında Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimizge bölüp düşürüp durgan. Levhul Mahfuz'dan bir oturup düşkön bir kavul. Keyin asman dünyasından ne kılgan? Allah subhanahu wa ta'ala bölüp 23 yılın içinde Kur'an-ı Kerim bizge yetip kelgen. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Oşul bir daf'atan vahide düşkön degen söz. İkinci manası ulamalar aytar, yok asmanda Levhul Mahfuz'dan düşkön, yok bari düşkön emes deydi. Kur'an'ın baştalışı oşol Leyletul Qadr'dan baştalgan deydi. Akırın düşüp durgan degen ikinci kavul da var. Düşünüyor Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde aytar, Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an ayı boğun için baştalışı Ramazan'dan baştalgan degen sözü de ulamalar aytar. Demek iki kavul var, iki ötün sahih. Birinci kavulu qaraganda cumhurun kavulu şul. Ne boğun eken? Kur'an'da Allah Teala daf'atan vahida bir otola Levhul Mahfuz'dan asman dünyasına düşürüp, andan keyin ahvalga jaraşa, şartga jaraşa Peygamberimizge 23 yılın içinde tarqatıp düşürüp yetkizgen. İkincisi Kur'an'ın baştalışı Ramazan'da baştalgan, akırın 23 yıl düşüp durgan degen söz var. Eki öten hak, eki öten ulamalardan sözü. Demek inna enzelnahu fi leyletil qadr. Elbette biz Kur'an'da Leyletil Qadr, Kadir keçesi, eyik keçede, eyik tünü düşürdük. Ve ma adrake ma leyletul qadr. Ve ma adrake ma leyletul qadr. Ve istifham bit ta'zim. Çünkü bir tefhim. Bilesinger be Leyletul Qadr, Kadir keçesi emne ekenini, Kadir keçesinin fazileti kanday ekenini bilesinger be dep Allah Teala sorup atat. Litteşfik. Özünü kızıktırış üçün, kiyingiye yaxşılap kulak salıp okuş üçün Kur'an-ı Kerim'de ve ma adrake ma leyletul qadr deydi. Leyletul Qadr kanday keçe ekenini, anın faziletini bilesinger be dep turup Allah subhanahu wa ta'ala öz aytып atat. Leyletul Qadr hayrun min elfi şehr. Kadir keçesi 1000 aydan жақшырақ. Kadir keçesi 1000 aydan жақшырақ. 1000 ay balдар 83 yıl 4 ay болады. 83 yıl 4 ay 1000 ay болады. Бұл 1000 aydan болған айтқанның себебі 80 жыл баяғы bir адам ибадат қылды дегенде пайғамбарымыз сахабаларымыз андай қыла албайбыз деп өкініп қалмасын деп Allah subhanahu wa ta'ala ümmet Muhammed'ға bir gün berdi, bir tün berdi. Al birle tünde biz alар ömür boyu kılgan 80 жыл kılgan ibadatты таап алабыз. Lekin al Leyletul Qadr, Kadir keçesi hayrun min elfi şehr. Alif degen baldar 1000 degen söz. Bu çektev üçün emes. Şunu algıla. Arap dilinde sandın en jetken jeri 1000. Bizde de oşondoy. Biroq Arap dilinde negesi 1000. Barı birden başta esepte bar 1000, 1000'den keyin jok. 1000'den keyin alfani dep koyat, 5000 deyt, 10000 deyt, 100000 deyt, 100.000, 10.000 dep kete beret. Biroq 1000'den keyin san jok. Arap dili ушундай. Başka dillerde, mesela Urdularda lak degeni var, kror degeni var, Arap degeni var, kete berek sanlar. Bizde de milyon degen var misalı. Anda Araplarda milyon degen jok. Negiz Araplarda jok. Bu dema жаңа til koşulup ketken milyon degen söz, milyard degenler. Negiz Araplarda en köp sanın jetkeni alf. Andan ki sanın esebi jok. Oşun üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala Leyletul Qadri hayrun min elfi şehr. Görünüyor bu. Anda başka san yok boğunluktan oşul alfı koldandı. Kadir keçesi 1000 tünden, 1000 aydan жақшырақ dedi. Hayır, жақшырақ, afzelirek, artığıрақ degen söz. Kançalık afzel, kançalık жақшырақ aytkan жоқ. 1 esebi, 10 esebi, 100 esebi aytkan жоқ. Allah Teala özü bilet. Demek hayrun degen daha жақшырақ bildiret, alif degen dağın öte жақşı ekeni bilinет.
Demek Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de aytып atat, lekin Laylatul Qadr keçesi ушундай keçe al 1000 yıllık ibadat, 1000 aylık ibadattan жақсырақ deydi. 1000 ay ibadat kılışlık özü kıyın nerse. Özü kıyın nerse, oңой nerse emas. Biroq ошону Allah Subhanahu wa Taala bizge bir tündele berip koyat. Bir tündele ошолордун баардыгын соогуну силерге беремин дейт. Кадыр кечеси alf shahr hayru min alf shahr, 1000 aydan жақсырақ. Ne üçün жақсырақ dese, al жерде Allah Subhanahu wa Taala kийинки жерде аятта фазилетин айтып атат. Tanazzelul malaika var ruh. Tanazzelul malaika var ruh. Anın sebebi al keçesi ferişteler düşöt. Jana ruh düşöt. Ferişte düşöt, jana ruh düşöt. Ruh balдар mufassirinlerden jumhurdun kavlida Cibril aleyhissalam. Cibril aleyhissalamda ruh da aytilat. Ruhul amin. Ve nazala bihi ruhul amin. Şimdi var bu Kur'an-ı hadiste de gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ibn Sabit radıyallahu anhu'a mekanda dua bergende Allahümme eyyidhu bi ruhil kudus degen. Allahümme eyyidhu bi ruhil kudus. Ya Allah ruhul kudus menen buga jardan bergende Hasan ibn Sabit'e dua bergen. Oşon üçün ruh degen söz baldar bul jumhur mufassirinlerden kavlunda bul Cibril aleyhisselam. Demek ne oldu? Tenezzelül melaiket ve ruh. Ferişteler jana ruh düşöt dep atat. Negizi ruh Cebrail aleyhissalam da ferişte. Özgöçe bölüp aytkan sebebi balдар il azamati şa'ni. Düşünüyorlar o sen feriştelerin başında turat. Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail aleyhissalam bu çok ferişteler. Malaikenin içine dahil. Özgöçe bölüp aytkan sebebi tenezzelül melaik ve ruh Cebrail aleyhissalam'ın ne azamatı, anın ulu ferişte kendini bildirip atat. Al ardayım keletigan ferişte emas. Al peygamberlere gana kelet. Peygamberlere vahiy taşıtgan ferişte, al feriştedagın uşul günü düşöt dep atat. Şimdi var mı? Bunu bayıda düşünse olat. Misal aytılar ki, ben bir gün çakırsam, konak çakırsam falanca da geldi deydi. Çoğun adam da aytılar, çoğun adam da aytılar, alım da aytılar, yoksa padişahına aytılar. Benim uyumda, ağır köygüdegiler benim koşu, padişah da geldi aytılar misal. Turabı? Bu ne için aytılar? Ağır köygüdegilerinde padişah da var. Oşol padişahın azamatı üçün, anın hurmat kılıp, sıy kılıp aytıladığan nese olat. Sıymıktan aytıladığan nese olat. Oşol tarzda Allah Subhanahu wa Taala bu yerde tenezzelül melaike ve ruh der. Al keçesi ferişteler düşöp, feriştelerin cemaat menen koşu en çoğun bolgon ferişte Cebrail aleyhissalam da çok düşöt degen söz. Cebrail aleyhissalam dagın çok düşöt degen söz. Bul keçenin kadır barkuşunday bolat balдар. Al keçenin kadır, ruhaniyatı, faydası, nimetini alsın dep Allah Subhanahu wa Taala Sidratul Muntaha'dagı ferişteleri darım yerge düşüröt. Kadir bakını görüp otasыңарбы? Allah Taala muşunun rahmat ayının rahmatından bular da kur kalbasın dep ferişteleri dagın Allah Subhanahu wa Taala asmandan yerge düşüröt deydi. Tenezzelül melaiket ve ruh al tünü ferişteler jana ruhul amin bolgon Cibril aleyhissalam dagın bir cemaat menen düşöt. Cemaat menen düşüp yer betini kıdırat. Yer betini kıdırıp ar kim menen musafa kılat hadiste de gelet. Namaz okup durganlar menen kelip uçuraşat deydi, salamlaşat deydi. Salamdaşıp dua kılat deydi. Yusallimuna aleyhi ve yusalluna aleyhi hadiste gelet. Salamdaşat, Allah'a dua kılışat deydi. Demek dönük keçe emas, al keçenin bereketini Allah Subhanahu wa Taala bereketinden ferişteler dagın mahrum kalmasın, alыс kalmasın dep Allah Subhanahu wa Taala asmandağı özünün mukarrab bolgon feriştelerin dagın yerge düşüröt. Mına uşunu aytты Allah Taala al 1000 aydan жақсы tün kanday tün bilesiңерби? Al uşunday tün tenezzelül melaike ve ruh. Al tünü ferişteler düşöt asmandan. Feriştelerin imamı bolgan Cebrail aleyhissalam düşöt. Bi izni rabbihim, Rabbilerin izni menen, Rabbilerin ruhsatı menen min kulli amr ar bir iş üçün. Ar bir işti alıp Allah'ın buyruğunu yetkizip alar uşul dünyaya düşöt deydi. Anan emne olat? Aların duası selamun hiye hatta matla'il fajr. Asli ibara baldar hiye selamun nede? Hiye selamun nede? Bu hiye mubtada, muahhar, selamun haber muqaddam. Çünkü altın hiye selam, al salamatlık tünü. Altın salamat, amançılık, tinçliktın tünü. Kaçanga çeyin? Hatta matla'il fajr. Taң atkanга çeyin. Taң atkanga çeyin altın, tinçlik, berekettin, salamattın tünü olat.
Allah'ını karasаңар, farişteler düşüp atsa, şeytanlar baylansa, beyiştin eşigi açılsa, dozoktun eşigi jabılsa, al tünde tınçlık tün boluptu. Eң tınçlık gün. Salam bul balдар, salamatlık degen söz, kırgızçası. Salamatlık, tınçlık, amançılık degen söz. Al tünü salamatlık bolot, amançılık bolot, tınçlık bolot, taң atkanга çeyin dedi. Bu salam balдар Allah Taala'nın Asmaül Husna'da birösü dagın. Allah'ın salamı degen ismi de var. Salam bul balдар beyiştin dağıtı. Darussalam, beyişti Darussalam deydi. Müslümanlar birbirine salam etkanda Assalamu aleykum deydi. Şimdi bu salam degen nerse, yaxşı nerse, salamatlık degen söz. Demek Allah Subhanahu wa Taala ne kılat eken? Al günü Müslümanların büt barının tör tarafını salam menen boyap koyat. Ne? Bölüp koyat. Büt tegeregin salam salam salam. Rabbus salam, Allah salam, Darus salam, ellerden salamatçılık, ferişteler salam, dua kılat. Senin büt bar yerinde tınçlık, hayır olur. Hiçbir jamanlık bolboyt degen söz. Oşonun üçün bu tün vallahi jönököy tün emes. Bir yılda bir kelet kayra kelbeyt. Bir yılda bir kelgen tündü kadırlap, barktap ibadat kılatkan tün. Bir gün çydap koysan inşallah Allah Subhanahu wa Taala sana 1000 aydan jakşıraak tün beret. İbadat beret. 1000 ay, kanday ay? Kadir tünü jok. Kadir tünü jok, 1000 aydan jakşıraak Allah Taalam soğup beret sana. Düşünüyorsunuz mu? Allah Taala'nın barızığı nasip kılgan olsun. Demek bu neken al keçesi salamun, salamatlık keçesi, amançılık, tınçlıktın keçesi olur. Hatta matla'il fajr, gün çıkkanğa çeyin, taң atkanğa çeyin uşunday bolot dedi. Endi Kadir keçesi kaçan bolot? Kaçan bolot degen sura bolot. Kadir keçesi balдар Allah Subhanahu wa Taala jaşırıp koygan. Bu Allah'ın sırrı. Allah Subhanahu wa Taala kımbat bağlı nerseni balдар köçöge taşlap koyboydu. Belgilep koyboydu ana. Kımbat bağlı nerse ar daim jaşırım turat. Arzıbagan arzan nerse köçöde bolat. Düşünüyorsunuz mu? Eski but kiyimler köçöde kalat. Altın, kümüşün akça üyünde bolat, sandığında bolat, çöntөгүндө bolat, saktaysın ana. Anı katıp bektesin. Kuddu şondoyla Allah Subhanahu wa Taala kımbat kündördü, kımbat saatları bekitip koygan. Cuma günü bir saat bar dua kabul kılınat deyip aytılgan emes. Molcol men aytılgan, mындай бирок Allah jaşırgan. Oşondoyla Kadir keçesinde Allah Subhanahu wa Taala jaşırgan. Jaşırganda hikmet, oşol bir ele oşol günü söýünüp kalmasın, oşol günü gana tur ibadat kılıp kalgan wagtda uktay berbesin dep Allah Subhanahu wa Taala ne kılgan? Kadir tün jaşırıp koygan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala bildirgen. Hadise gelet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Kadir tündü sizler aytkanга aytıp koyun dep çıktım deydi. Çıksan iki adam uruşup atıptır deydi. Oşolordu ajratıp, oşolor men alek bolup men unutup kaldım deydi. Mümkün uşunda hayır vardır. Unutup kaldım degenden iltamisuha fi ashril awahir. Anı izdegile ahırgı 10 günde degen. Ahırgı 10 tünü 10 gün içinde Ramazandın ahırgı gündöründe oşol demeni Laylatul Kadir'di izdegile degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hükümü var. Laylatul Kadir boyunca ballar Kur'an-ı Kerim'den bilinet, ayetlerden bilinet bu Ramazan içinde. Oşol üçün birinci kavul Laylatul Kadir jalpı Ramazan içinde. Düşünüyorsunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala inna enzelnahu fi laylatil kadr ve ma adraka ma laylatul kadr laylatul kadr hayr min alf şehr degenden bilinet bu neken jalpı Ramazan içinde. Oşon için en afzeli Ramazan'ın büt barını izley beriş gerek. Birinci tarikası oşol. İkincisi ulamalar aytat hadislerden bilinet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahırgı 10 günge basım jasagan. Ahırgı 10 gündün dagın tak gündörüne. Tak günlerinde 21'i, 23'ü, 25'i, 27'si, 29'u uşul tak gündörü izidegile degen. Uşul gündörü tabasınar degen. Laylatul Kadir balдар bir gün bolup kala berbeyt. Ol özgörüp turat. Ulamaların bardygy aytat özgörüp turat deyt. Mına жылы 25'inde bolsa, keyingi жылы 27'sinde boluşu mümkün. Andan keyingi жылы 21'inde özgörüp turuşu mümkün. Allah Subhanahu wa Taala özü bilet. Oşonun üçün bir günü tayin kılgan bolboyt, tak gündörü degen. Albatta bir rivayetlerden 27'siga köbürök basım jasagan rivayetler kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 27'sine Laylatul Kadir degen bizde adamlar köbürök oşuga söýünüp kalgan. Biroq ulamalar aytat oşol günü, oşol жылы 27'sinde bolgan boluşu mümkün deydi. Kalgan wagtda oşondoy bolboybu biz bileybiz. Oşonun üçün ahırgı 10 gündün içindeki tak gündörü, tündörü Laylatul Kadir'di izdegile degen. Bu ikinci kavul. Düşünüyorsunuz mu? Üçüncü kavul balдар ulamalar aytat ahırgı 10 gün bar izeyirleydi. Tak gündörü dağı, cuf gündörü dağı.
Так күнү дагы, жок күнү дагы Аллахтан сурап издей бергиле дейт. Бул 3 кол. Уламалар айтат, ким күчтүү болсо, эрктүү болсо, ал адам Рамазан бою издесин дейт. Рамазан бою түнү менен ибадат, Кур'ан, зикир, тилават, тоба менен өткөзсүн дейт. Ким ага ал жетпесе, алсызыраак болсо, анда не кылсын? Рамазандын 5 күнүнүн акырында, 5 күнүндө. Так күндөрү, bir күн дем алып, bir күн ибадат, bir күн дем алып, bir күн ибадат. Аллах субханаху ва таала бендеден өтө жакшы көрөт. Өтө жакшы көрөт. Бенделеринин баягы ибадат кылып чарчап калганын, жакшы кыйналганын каалабайт. Аллах таала бизге дин берген, дин жеңил дин балдар. Ма жа'ала алейкум фид-дини мин хараж. Динде хараж жок. Юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Дин жеңил. Ошон үчүн bir күн уктагандай, жук күндөрү укта, так күндөрү туруп алып, Лайлатул Кадрды күткүн дейт. Бул экинчи жамаатка. Үчүнчү жамаатка айтылат, эгерде кудуретиң жетсе, сен анда акыркы 10 күн барында туруп ибадат кыл дейт. Анан ибадат кылганда балдар уктабай туруш шарт эмес. Себеби Лайлатул Кадр шам вактынан баштап таң атканга чейин боло берет. 1 саат, 2 саат чектелген эмес. Кур'анда айтып атпайбы? Саламун хия хатта матла'ил фажр. Фажр таң атканга чейин деп атат. Ошон үчүн 1 саат, 2 саат эмес. Түн бою кайсы вакытта уктап туруп кармасаң дагы, тутсаң дагы, ибадат кылсаң дагы боло берет. Ушундай нерсе аны бир вакыт чектеп албаш керек. Албетте уламалар айтат, түндүн акыркы вакыты жакшыраак. Түндүн акыркы вакыты жакшыраак дейт уламалар. Демек бир адам жумушу бар, жумушта иштейт, чарчап келди, бир аз уктап калды, туруп алып кийин намазын, зикирин, амалдарын аткарса боло берет. Уктабай туруш шарт эмес. Уктабаса да боло берет. Анан дагы бир şeyи бар балдар. Мавлана Шариат Али Танави рахматуллах айтат, эгер ким өтө алсыз болсо дейт, же үзүрлүү болсо дейт, же болбосо жумуш менен болуп эчеге кыла албаса, жок дегенде Лайлатул Кадр күнү, ушул Рамазандын акыркы 5 күнүндө, 10 күнүндө фажр менен иша намазыны жамаат менен окусун дейт. Фажр менен иша намазын жамаат менен окуса, иншалла бул адам дагы Лайлатул Кадрдын соогун алат дейт. Бул эң акыркы төмөн даражасы. Ким эчтеке кыла албаса, ооруп аткан болсо, алсыз болсо, эчтеке кыла албаса, жок дегенде не кылсын? Рамазандын акыркы 10 күнүнүн ичинде фажр менен иша намазын жамаат менен окуган болсо, иншалла бул адам дагы ман кама Лайлатул Кадр иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihiге кирет дейт иншалла. Түшүнүңөрбү? Себеби хадисте келет, Усман Гани разыяллаху анху аятында келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким иша намазыны жамаат менен окуса, ал түндүн жарымыны туруп ибадат кылгандай соопка ээ болот дейт. Ким эрте менен намазды дагы жамаат менен окуса, түн бою намаз окуганы соогун алат дейт. Ушул хадиске таянып шейх айтат, ким иншалла иш менен алек болуп, вакыты жок кетпесе, жок дегенде ушундай кылсын дейт. Бул эң төмөн даражасы. Түшүнүңөрбү? Бүгүнкү күндө балдар Лайлатул Кадр тутуш өтө жеңил. Биздин жашап аткан азыркы вактыбызда түн кыска болуп калды. Түн кыска, таравиден кийин 5-6 саат эле вакыт бар. 5-6 саат жөн эле өтүп кетет. Аны биз ибадат кылып өткөзсөк болот иншалла. Эч кыжаат болбостон Лайлатул Кадр кечесини жакшылап иман менен, ихлас менен күтүп алганга толук мүмкүнчүлүк бар. Себеби бизде азыр түн кыска, күнүбүз узун. Алхамдулилlah жеңил эле тутуп алса болот. Илгерки адамдар, илгерки аулиялар, Аллахтын достору балдар өмүр бою уктап алган адамдар болгон. Биздин имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх 40 жыл иша куптан намазда таат менен фажр окуган. 40 жыл оңой нерсе эмес. Абу Ханифа рахматуллаху алейх Рамазанда 2 жолу хатым кылган. Күндүзү 1 жолу, кечинде 1 жолу. Аллах субханаху ва таала ушундай булардын вактына береке берген экен. 40 жыл балдар оңой нерсе эмес. 40 жыл иша дагы тааты менен фажр окуган. Анан ал имам азам болду. Анан имам болду балдар. Аллага ушунча вакыт берди. Аллах таалам өмүрүнө, илимине береке берди. Азыр дүйнөдөгү эң чоң мазхаб, мусулмандар калманган дүйнөдөгү эң көп, балки сүлүсан, жарымыдан көп, 3-төн 2-си дүйнө мусулмандардын Ханафи мазхабында болот. Абу Ханифа рахматуллаху алейх. Бул жөндөн жөн болгон жок балдар. Ошол Абу Ханифа рахматуллаху алейх түнү менен туруп намаз окуп, Аллахтын алдында 40 жыл бир тарат менен окуган үчүн Аллах таала ушундай макам берген. Ошон үчүн Аллахтын астындагы макамга жетиш үчүн аракет кылыш керек. Уктап эле бирдеке болом дебеш керек. Уктап эле сен байып калбайсың.
Уктап десең кыйын болуп калбайсың. Уйкуну жоготосуң, аракет кыласың, анан бирдеги жетишесиң. Илим да ошондой нерсе, ахирет да ошондой нерсе. Алланы табам десең, илимди болом десең, сен уйкуңду кесишиң керек, азайтышың керек, нафсыңды тыйышың керек, вактыңды туура пайдаланышың керек, Аллага да вакыт беришиң керек, өзгөчө моундай айларда. Анан Аллах субханаху ва таала сага не берет? Кадыр барк берет. Абу Ханифа рахматуллахи алейх, биздин имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх 40 жыл ибадат кылдылар. Ишадагы намаз менен фажр. Субханаллах. Дагы бирөөсү келе шейх Said ibn Musayyib rahmatullah aleyh öte çoğun tabi'i, kibar tabi'inlerden al kişi 50 yıl işadağı taharat menen fajr okugan. 50 yıl işadağı. Bunday okuyalar köp balдар. Emin biz bulardı kılar basak dagı balдар. Жоқ degende Ramazanın ahırı 10 gününe vakt vereylik. Oyun azırak kılaylık. Söz azaytaylık. Telefon azırak çukulaylık. Vaktımız Kur'an menen, zikir menen, жақсы амалдар менен өссүн. Эмне амал кылыш керек десе, Кур'ан-ы Керимде, хадистерден эч бир көрсөтмө жок балдар. Моуну кылыш керек, ушуну кыл, калганын кылба деп айтылган эмес. Бирок уламалар айтат, Лайлатул Кадр кечелери кыла турган амал 3 амалды көбүрөөк кылгыла дейт. Биринчиси тилаватул Кур'ан-ы Керим. Кур'ан-ы Керимди көп тилават кылгыла дейт. Экинчиси нафил ибадат, нафил намаз, ас-сала, нафил намаздар көп окуш керек. Үчүнчүсү зикир. Üçüncüsü zikir. Uşul amallar köp kılış gerek. Kur'an'dan çarşadın mı? Namaz okun. Namazdan çarşadın mı? Zikir kıl. Anan etikafka oturganlarga dagı жақсы nerse, etikafta bareke köp ballar. Etikafka oturgan adam söz türde Ramazanda Laylatul Kadr gecesini tabat. Etikaftın bir жақсы jagı ballar Laylatul Kadr'ды izlegenge мүмкүнчүлүк берилет. Мешітте жатып алып издейсиң. Дуа кылып турасың, уктабайсың, мүмкүнчүлүк берилип атат Алланын тарафынан. Экинчиси эң чоң неамат 5 вакыт намазды жамаат менен окуйсуң. Такбир ула менен окуйсуң, саффу аввалда окуйсуң. Мына ушул этикафтын берекети. Элдин баары үйдөн таат алып келгиче сен мешитте турасың. Келип туруп Аллаху акбар дегенде саффу аввалда, биринчи сафта такбир ула менен жамаат менен окуйсуң. Бул экинчи неаматы. Этикафтын аябай пайдасы көп. Этикафка отурган балдар, аларга да чоң неамат 10 күндү уктабастан өткөзгүлө. Ар бир саатыңар, ар бир сания не бул биз үчүн ганимет. Биз үчүн чоң неамат. Ошого Алла Таала берген айды махрум болуп калбайлык айда. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Рамазан Кадыр кечесинен махрум болгон адам бул бүт жакшылыктын баарынан махрум болду дейт. من حرم ليلة القدر حرم الخير كله. من حرم ليلة القدر حرم خير كله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kim Kadir keçesinden mahrum bolsa, kur kalsa, жақсылыктын баарынан кут калды деген. Ошон үчүн экинчи жагы да бар балдар. Укта болгон нерсе менен, ушак менен гыйбат менен өткөзүп бербейлик. Бул түндү ибадат менен. Анан ибадат балдар өзүнчө жекече болот. Бүгүнкү күндө азыр бир салт кайланып кетти, элдин баары чогултуп алып, баян кылып, сабак өткөзүп, эл топтоп алып, ызы-чуу тамак берип, Лайлатул Кадр тоскон бул туура эмес нерсе. Бул туура эмес нерсе. Андай көрсөтмө шариятта жок. Лайлатул Кадр ар бир адам өзү жекече. Сен жана Аллах. Сен жана Аллах. Түшүнүңөрбү? Ар бир адам жекече өзү Алла менен таалук кылат. Ошо бир түнү Аллах менен байланышып, Алланы тапсаң, ошол түнү сен Алланын кадырлуу, сыйлуу коногу болосуң. Алланын кадырлуу пендеси болосуң. Сен Кадыр кеченин өзүндө Алланын бир досуга, валийге айланасың. Ошондой мүмкүнчүлүк. Анан аха-шаха, аш-паш, оюн зоок, анан элдер менен отуруп, чогуу бирөө баян кылып, экинчиси баян кылып, ант өткөзүштүн кажети жок. Бул түндү намаз, зикир, Кур'ан, дуа. Дуаны кошуп коелук, дуа. Ушулар менен өткөзө турган түн балдар. Анан бирөө баян кылып, калган уктап отурсун деген жери жок андай. Бирөө Кур'ан окусун, калган окусун деген да жери жок. Ар ким өзү билгенинче ибадат кыла турган түн. Демек ким Лайлатул Кадр кечеси иштеге жетишпей калса, ал бүткүл жакшылыктын баарынан кур калды дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла таалам сактасын. Дагы бир хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн минбарга чыгып атып сахабаларга айтат, жакын келгиле дейт. Жакын отургула дейт. Жакын келип отурдук дейт. Минбардын биринчи немесиге путун койду дейт. Койгондо амин деди. Экинчисине чыгып дагы амин деди. Үчүнчүсүнө чыгып амин деди.
Сахаба да сурайды: "Я Расулалла, бүгүн сиз өзгөчө бир амал кылдыңыз. Мындай амал кылбайт элеңиз. Ар бир тепкичке путуңузду койгонуңузда амин, амин, амин дедиңиз. Бул эмне деген окуя?" дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен минбарга путум коюп чыкканда Жабраил амин келди" дейт. Алейхиссалам. Алейхимуссалам. Салаватуллахи саламу рабби алейхи. Келип айтты дейт: "Мухаммад, ким Рамазан келип, Рамазанда өзүнүн күнөөсүн кече албаса, ага дозок болсун. Дозок болсун" дегенде мен амин деп айттым дейт. Рамазан кирди, өзүңдүн күнөөңдү кечире албасаң, аны дозок кетесиң анда. Рамазан айына Алла Таалам ар бир адам Кудай менен байланышып күнөөңдү кечирип алган деген ай. Түшүнүңөрбү? Андан кийин экинчи кадам койгондо бир адамга сени атыңды, бир адамдын астында сени атыңды айтты, салап айткан жок. Дозок дейм да, язып биле неме экен, махрум болсун деди. Кур калсын деди, халакат болсун деди. Экинчи адам сени атың чыкканда сага салам айткан жок, ага дагы халакат болсун десе мен амин дедим дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз дегенде саллаллаху алейхи вассалам деш керек. Жок дегенде мажлисте, жок дегенде бир жол айтыш керек. Түшүнүңөрбү? Ар дайым айткан мустахаб афзал амал. Жок дегенде Мухаммад дегенде саллаллаху алейхи вассалам айтыш керек. Пайгамбарды аталганда ким ага жооп бербесе, ага да алдарын жакшылыктан кур калат. Үчүнчүсү, ким ата энесин карыган абалда тапты, аларды кызмат кылып бейишке кире алган жок, ага да халакат болсун дегенде ага да амин деди. Демек ата эне Аллахтын берген нематы. Ал сенин бейишиң, Аллахтын кызматын кылып бейишке киришке келе турган нерсе. Ушул үч нерсенин ичинде Рамазанда кошуп кеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн бул Рамазан айы ыйык ай. Рамазан айында биз күнөөгө тооба кылышыбыз керек. Анын үчүн жекече отурушуң керек. Ар бир адам жекече отуруп алып, өзүңдү эсте, 10 жылдык, 20 жылдык өмүрүңдү эсте. Эмне күнөөлөр кылдың, эмне иштери кылдың, баарына тооба кылып, Алладан кечирим сурап, хукукул ибад болсо, ошолорду бергенге шашыл. Алланын бендеси, Алланын менен болгон кемчилдик болсо, мамиледе анда тооба истигфар кыл, азым кыл, кайра кылбаймын деп, кийинки жашооңду өзгөрткөнгө ниет кылыш керек. Ушундай ай, биз турган ай, ушундай берекелүү ай. Демек Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтат: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Албетте биз Кур'анды ыйык китепти ыйык түнү түшүргөнбүз дейт. Ыйык түнү түшүргөнбүз. "Ва ма адрака ма лейлатул кадр." Ал ыйык түн эмне экенин билесиңерби? Лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр. Ал 1000 айдан жакшыраак. Анын себеби танаzzalul malaikatu var ruh. Ал жерде фериште түшөт жана рух, амин, Жибрил алейхиссалам түшөт. Фиха ал түнү би изни раббихим мин кулли амр. Аллахтын изни менен ар бир буйрукту алып түшөт. Саламун хия хатта матла'ил фажр. Ал түн саламаттык түнү болот, тынчтыктын түнү болот, күн чыкканга чейин же таң атканга чейин деди. Таң атканга чейин ушундай түн болот деди. Демек кыскача аят Аллах субханаху ва таала бул аятты бизге берген. Бул сүрөнү бизге берген, башка үммөткө берилген эмес. Бул Кадыр кечеси үммөттүн фазилети, бул үммөткө берилген фазилет. Себеби Аллага берилген жок, ошон үчүн Аллах таала бизге берди. Эң немеси ар жылы кайталанат бул. Демек жылы кайталанган болсо, балдар бир адам өмүрүндө 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл Рамазан кармаса, ораза кармаса, 30 жыл, 40 жыл иншалла эмне кылат? Ошол Лайлатул Кадрга душар болот. Эми эсептей бергиле, бир жыл деле 1000 айдан көп болгондо, иншалла миллиондогон айдын соогуну Аллах субханаху ва таала берет. Ошон үчүн кайдыгер болбостон, жалкоолонбостон, белди байлап, пайгамбар акыркы ашырга киргенде шадда мизара, белин байлайт эле, айкала ахла, үйлөсүн уйгутат эле, ибадатка бекем болот эле дейт. Ошон үчүн акыркы вакыт келди, ибадатка бекем болот аткан вакыт келди. Мага дагы, силерге дагы Алла таалам товфик берсин. Рамазанды туура пайдаланганга, Рамазандагы жакшы амалдарга Алла таалам толук мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля